Manipur President's rule Kangavawi Kangasanli MP Pinglima Madwing a Sak to Wada MP Bimol Akojam Namaringapa Pongshokhair. Delhi Lithihaigasa Priya Lakshmi wuivang Joint Action Committee number Mukhailak a high investigation Pohaider. Ringyaophi, Tangkhul Express Pvt about Ringyaophi Ningshen in the Pami delay, Bowing Mesaina and Angurumsa. Manipurli President's rule PR Kahai Ngavau Kami Parliament we House Kaninina, Maya Kami we Kangasanli, Manipur we MPs Li mikhavai abong mami to the MP Dr. Pimola Koijam numbering Kapa Pongshokhaira. Sakla Kahai Maramji Kangasanli MPs Pimol Alfred Arthur Gala, Leisham Pumsana Jobana, wuivang Manghan ka tukalada maram paume bingni Dr. Akhoi Jamna termida kahang Manipurwi maram kangasan jing a torbung kanili rung kamiji ka khalat khalei kangayat mga samarada tang zimika differ mikhavai and Lok Sabha speaker li boyaji Manipurwi yaka sensitive kasam hiyaka kasaka issues hi ngaya sailung kangasan mashun masamaragaji MPP mol na hangaji Ka Manipur PR maram ngaya sailung pung kanili ngasan ngasak laga minute hangmati shikhawi alungli PR proclamations chi pa samik haina. Imang maning mana House Chili Laikasa MP Alfred Arthur lilak mamatu ngasak tuwa. Speaker na total minute hangmati mang mihawa da bimol na hanga. Rajya Sabha lila Manipur we akamang gaji minganin MP Leishampas na jawba li matui khavai atam mamituwa da MP bimol hanga. Manipur we maram kangyadli wuivang state we elected minganing ping akalila mamutuing a sak to kalada MP Bimol na kangahan sai. He parliamentary democracy maramli fundamental questions na da Bimol na hanga. Manipurot kamrat maramli Dr. Akhoi Jamna mamaya kangai pongshoka. Gaja Manipur we community saikorali barbarism skala yangshi yang shatli lay palunga gaji thada dangerous narrative ngayautale. Kalahi ngawida take a sak mang manila zakshi kang sak akanada bimol hanga. BJP katana kai kana Manipur to short maramli maduyakal community spring he kang jaina akai nakashi ngamangai palungi gaji thada take a sak hawada bimol na makamaya pongshoka. Ka history la scholarship na jitay kahaya tishuda communal violence Hindu Muslim riots sangda inborn riots maning mana British colonialism eina shokhang sak chithaya da MP jin hangsanga Manipur representative pingli mamuduing sak tuwa itumi MP wi mashun mamituwa da Dr. Akhoi Jamna makamaya pongshoka Delhi Lithihaigasa sa Priya Lakshmi Devi Kangempam wuivang Joint Action Committee JAC na mukhailak a high investigation pohairam aya Ngai Kong Sibhai Bishnupur District li Paume Pingli JAC convener Thakyalakam Sujit Manang na Athumwi Ninga Krik Pongshokta Priya Lakshmi Devi Kangempam Wikati Jili Makamashung Shokahai Ningmonga Chihaira Priya Lakshmi Wigatiangun Direct Rada Chiko Thang Mator Samkapangnam Atichi Society Nagaji Police na Hangakala Chili Kakatom CCTV footage la Layachi CCTV footage chili Priya Lakshmi Shimdungway na ngawakata thayachi. Kajit halala JAC na mashit sangmanada Shurjit Mangang na hanga. Maram hi mijang masala matada yang sangmi sakavai JAC jina Manipur Governor Ajay Kumar Phalakala Chief Secretary PK Singlila ngakawhairan. Ochochu investigations kazat hauka pokli matada mayang kami Ningmong the investigation to second opinion the maningaka independent review ling sakavai JAC jina pongshokhairan mawon saka haya jingum mag Priya Lakshmi Devi Kangempam we katingun shimkhung haira Manipur li khong khawali kahap makhalei kala ITPS hanung maleilak normal si malai marakaji MP Bimola Khoijamna hanghairan state li to shot ka shokwe na khangakai leika hai hi khangachang sa ngasak haila Communities kani welungli ngate khangrok lehaira gaji jithai khawai group kai kana rot khamarathi matang sak khawai kasalada MP jina khangahan sai Inner Manipur Lok Sabha MP Bimola Khoijamna ningkakrik phongshok ta kahang kai kana state we integrity wuivang ngazek tale kala kai kana khangakai khale hi khangacha thata lenga sak khawai sadale kala hina
hakhamaya threat ngasaya da yangsang miran na gaji MP jina phongshoka ya rekhung khawali ka hab maleila zat khangasak free movement hi malai rang lakhaina tangda manipurli normalcy malai mara internally displaced person ping shim mahanung rang lakhaina tangda manipurli normalcy malai mara gaji MP pimol na hanghaira Manipur li kari li tuhai ka sa tarakha zimik shop hanga thangwa lungli Manipur police na phakwi haira thui ga hai zimik shop hanga thangwa lungli kari li thui ga highway complaint paratiya nenya sanhidya PNS wa jingli FIRs thrada khani thasangachi kari bingji phakwi khawai Manipur police na special tribes da ajahon tarik thrada chisha thangkari thrada mati samphangachi tarik thrada thruk thangwi operations li tuhai ka sa kari thrada phanga samphangachi Police na kahang PNS aina jingli chikatha kashok kharang otsakchi shongran phatop jingkum shini kashunga karili thuhai ka saji report sa ka highway tili investigating officers ping apam jili ngalang ta walaga crime scene chi film wasaya report chi police we Twitter post li upload saya da hangam tarik frada thruk ina hapok ta thrada chi shad ina tangda gazat operations chili mi tu ka khuima leimana Kari khali gang members pingji yam zatale kha police na khaland sangmaman tale dahang police na kahang tha kha gang jina SUVs kala luxury cars khali themlaka kala ji atum north eastly khalei bingwi demand khalei athishura kasana dahang Tobal district li khudlai ngada dei da thumai kasa central force kala Manipur police na phakwi hairam Official report athishura joint team jin operations khavali khudlai weapons ammunitions kala explosive device ngadaida samphangachi kala follow up raids li underground activities khani tukhuya da hanga ani khani na singasa two wheelers khani mobile handset khani luba 7810 kala Aadhaar cards khuimi haira intelligence input athishura joint team jina lilong torpul khul thopal district li kupthang ngazin pung thruk shikhali operations khavana Chili .36 hand grenade shini ammunition sang the .303 rifles akha kala documents ngadadaida samphangachi security agency personals kathaina mi akha yam hawa kha chui chili operations khawali suspected insurgents khani salam mamang laikai ketuki lampa ku ena tukhuya da hanga ani khani na extortions ot sasaya da hanga Arms license ka single dealers ping with paper examined sa Kawai Manipur District Administration ping li jazami hairam District kaja ishiwui khalei arm license holders kala arm dealers ping with documents verify sa Kawai Home Commissioners na DC ping li hanghairachi Manipur Police na la jiza khami nga da mishok da Kangpokpi District with arm license holders kala arm dealers ping li atum license with self attested copies kala prescribed format nganai mai thui kachi local police station ni misang khawai hanghairam verifications chi aju with direct mugada phangai na tangda atam mi dalai hanga Manipur li chingri khawai shongza ji kuki zomi kala mar noping li autonomy khami himang manada BJP MLA kala formal Manipur minister Wungzagind Valtina hanghairam maram hi MLA jin NDTV li ka hangnam Atumni Union Territory status Kami himang hina chingri khawai shongza nada MLA jina hang 2023 kharam kachang haukapok Manipur wirot khamratli chakshilagena sajada valdena jingkum khani kana nai Delhi wanga halaka hanung hairam ali ate kasa jena sagaje phajau mapharanga MLA ji wheelchair li pamda khamatwi la kasak leifuyang Kapungay na tampa ko lungni detention swida kawai buffer zones sem kami wuivang Ministry of Home Affairs li Ningshiya kaji MLA jina hangda jan ngazek wi depol li ana maidinaw pingli mga sobam mara kaji valten NDTV li hangam Center na separate administrations wuivang jan ngazek li zangaka jili shiro kwira da valtena hanga Constitutions nga khui kawai kathongda Congress na Samvidhan Bajao Save the Constitutions release mukhok mira kachi chishat hairam release chi state saikorali zadra aju tarik magada phangai na hapok da thumrai na tangda washungra release matai lagai na social political economic mashun lenga sa khawai kagathont kasana chi Kupthang Congress President Karje Nathanda AICC General Secretaries in charge kala frontal organizations pingwi kathana pingkazi pamam Ahmedabad di dudakta kahai mashun wi shongza resolve dedication struggle kaji maramni atum ngasanaji
Congress spokesperson Jairam Ramesh na kahang Rahul Gandhi organization creations campaign ko jeradli hapok mi haira campaign ji district presidents maling mikhavai kasana kala phaikar khare sada DCC president kapang sangra district kachida observer phangalira kala kharam kochang makanrang lakha presidents kathar kapang sanghaura da hang organization creation campaign ji state ngada daily khugara da ngazek haira chi Lupa tingkani kalang UPI transaction li Sarkarna goods and service tax GST per kawai sadaleda baong yaw ka haiji mamashung manada Ministry of Finance na tharkami shokhairam Ariri Sarkar wi li chikata proposal malay mana chihaira GST hi merchant discount rate MDR kata kachikata instrument shijinda payments kasawi charges li kaparna the ministry jin hangan 2020 Tharawe na hapok the Central Board of Direct Taxes CBDT na person to merchant P2M UPI transaction li MDR remove sami ka haina da hangan P2M kachihi shambaday na hanga ka customer na dukan li odlo hui da jili lupa kami with transaction jili ka hangna Arihon UPI transaction li MDR malay to the GST per kapay malay mana da ministry na hanga UPI shijin the digital payment kasali sarkar na katomtheilak legaji finance ministry na hanga UPI hakasang lik katom kavai incentive schemes FY 2021 to 22 we eina zadratale schemes china matailak na low value UPI P2M transaction ni rinda merchant katyo pingli transaction cost sudamai kala digital payment li chungme shuru khikavai katomia the ministry jina hanga India li UPI transactions values mathalak aina chungsang hairam UPI transactions values kachihi Google Pay Phone Pay katha UPI platforms li loba transact kasa saikoro chanto khuile kahangna Finance Ministry with issued a financial cum 2019 to 20 li loba 21.3 lakhs crore UPI transactions sai kala ajugom mayo kachang ina tangda welongli loba 260.56 lakhs crore kashung haiderchi P2M transactions mang lupa 59.3 lakhs crore kashung haira ta hang ladwida ajawi khamataya bauping Manipur President's rule khangawawi khangasan le MP pingli mamatwinga sakthuada MP bimol akhojam na maringa pha phongshok haira Delhi li thihai kasa Priya Lakshmi wuivang Joint Action Committee na magup makailak high investigation pohaira. Achu wi pau hiling achang haira pau na da khaina thum saikorali Ringyaophi kala khamai sin shong sa serana.